The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Kajing pikir ha ka lej kawan ha kapor ba pendon kam ban lej jinglej dagi kali arsyaka kedi ka wei na kimat kiba ka tenat pulit lengba ki pulit penbet kali lane ke traffic branch ki jumi ban pen kan mau ya ki ba kiba pendon kam ban lej jinglej dagi kali arsyaka bagi di ban phong ya ka helmet na ka banta bat ngada na kiba pun ki jing mensau bat ka bolong ru ka kendon an habanya ya ki kali arsyaka hagini kisngi kiba ki breu ki suk ban lej ban wan dagi kali arsyaka kim jupen len ni lade ban pendon kam helmet Kibor pulit jongonong po police station kilami ibet ban bat ye ki kali arsyaka kibayat lengba ka surok ba bat kum juru ki subway lani ki surok shenong baki de ban phong ye ki helmet habaginya ye ki kali arsyaka hagini kesingi ke bamenta kata hak arpo hendro tarik ujumang arsyar arpsau ki pulit kilami ibyang ban bat naphang ye ki bapen kenyan bat dan kunaru ye ki bapen kenyan ki pulit kanong po police station kila yo ru ban bat ye ki nonglej jenglet ki bawan nabar ka jela ki bawan dagi kali arsyaka klem da phong helmet Yagini ke jing talasi yang kali arsyaka lapan long menta kesengihan nong po ha ka bagi babun kinongnya baik bat kinongnya skuti kila syabat rengkat ke jing syadan guna kini kelongkum ke jing sedangnya ki paiba bagi depan bot ye kendon an habanya yagi kali arsyaka